U autiću. Kaži na meni. Ricardo i ja specijalac i Cuko s nama. Najbrži auto na svijetu, 220 za 4 sekunde. Ljudi moji, sad ćete to doživjeti. Čekajte, ima ljudi, ubit ću nekoga, ali sad će ići 220 za 3 sekunde, 4 možda, ma možda i 3. A jebem ti mater, ću staklo ovo razbiti za svo. Cuko, jesi živ? Ma, živ. Sad po društvom krenu. Malo područnom. Ha, malo jebi ga, moramo i to je sastavni dio života. Getro. Ajmo snimaj kako idemo. Zapalit ćeš nešto. Aj snimaj. Da, ko je Schumacher, mamu vam jebem? Vi ste vi pičkini dimovi, jedino je Riki direktor. Daj, cucak, smiri se. Idemo doma i snimaj dok ne dođemo doma. Na kurcu mi stoji. Slobodno. Cesto. Tu da mi sad neko izletio pogazio. Pa jebi ga, život je tako. Drugari komšije uživaju u pogledu. I mi isto ćemo poginuti najvjerojatnije. Skoro, ali bit će bolje. Dragi moji, vidimo se.